incwadi esiyijayele thina sonke, incwadi kaJohane sathi ngo-6 Johane umvangeli sathi ngo-6 futhi angiqhubeke bazalwane futhi lalela ngikutshele izinto zaNkulunkulu yabona azifani ukubekwa nje kepha zibekwa le unamuntu lochubeke akhula kahle zifana ukubekwa lapho izinto zaNkulunkulu azifani ukubekwa unamuntu longenako uyaphuma uyangena uyaphuma azifani ukubekwa bantu abami kholwane liqiniso izinto zaNkulunkulu zikhona zikaphela zihlale lini zingezweli bomake sinisana zikhona izinto zaNkulunkulu zihlale lini boba izinto zaNkulunkulu ngezeli izayithola hlale lini cela ufundele mntana ngaze ngathi kakhulu ngixoxa nababedlamini besizalapha nje timshiyelele umkhokheli ngoba wakhuluma kakhulu bese uyakhokhelwa lekhaya besolula kakhulu phela asifanani labanye basheshe besibathi cela ufundele nami ngaze ngifike ekhaya ngikhokhele sathi verse 9 kanti nje mongacala 8 9 umabili amavesi nomunye webafundi bakhe Andrea umnakabo Simon Petro wathi kuye kukhona umfana lapha lonetinkwa letebhali letinhlanti letimbili kepha kungentani lokho bantu babanyenti kangaka nje Jesu wathi hlalisani labantu bekunetshani lobunyenti leyo ndzawo emadvodza lahlaliswa phansi abengacishe abe tinkulungwane letisihlanu ifilile babelivi lakho ngetikhathi tonke liyahlaba Nkosi lehlukanisa konke lingumlilo Nkosi liyakhalipha nhlangothi tonke lingumlilo Nkosi loqothulako lishisa konke Nkosi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyalemukela babe njengoba sowukhulumile ngegama likaJesu nayinceku yakho Nkosi siyayathi siphila nayo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha membathise Nkosi inkazimulo yakho tshala Nkosi umlilo elulwimini lwakhe egameni likaJesu konke Nkosi latakhuluma babe kube umlilo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyakwemukela konke Nkosi latawukusho ngawe babe egameni likaJesu amen amen ngiyabona ukugona wamfushintshelo ngika lokwazi sinamukugwana phela bashisho kabona ngayo umkhulu siyamile bangiyela ngiyabona ko ngicela bazalwane ukufunda noma ukukhuluma manali ivesi lesithola encwadini yaJohane ukuthi Jesu bekahamba nesithunzi aya ngaphesheya elwandle laseGalile lithi lelizwi lasifunda khona walandela isithumbi lesikhulu silandela Jesu lesithumbi sasilandela Jesu sasikade sibone Jesu aphilisa labantu lesithumbi ke sasesiyamlandela Jesu noma sahamba saya ngisheya kwelwandle lesithumbi saqhubeka sahamba noJesu awu maye kumnandi kuhamba noJesu ngichaza mnali leli verse ke lelishiwo uAndrea
lelithi Jesu ke uma abona lesicumbi lesikhulu sida kuye uthi ke Jesu ke sokubuza Filipi uthi labantu sizabapha Filipi akaphendula ke sephendula Andrea uthi Andrea kunomfana lophethe izinto lezisihlanu nehlanzi lezimbili uphinde uyayiphendula lona ke uthi ke kodwa kunabantu abaningi kakuyini nayindaba yami ngiyicondile bazalwane lo Andrea bekangumfundi waJesu uma Jesu akhuluma wezwa Andrea noma Jesu bekangakhuluma aqondise Andrea kodwa Andrea wezwa ukuthi Jesu uyakhuluma ukhuluma ngekudla besintu sewuyaphendula ke yena Nkosi ukhona umfana la uphethe izinkwa lezisihlanu nehlanzi lezimbili nakho-ke bazalwane ley'hlanzi lezimbili nalezinkwa lezi zazingeke ziwenele lamadoda lamakhulu lasihlanu zazincane kakhulu lo mfana lona bekalapha esitulweni bekangekho eduze naJesu lo mfana lona bekayiphathele lokudla bekangakaphatheli lesitulo ayiphathele yena nje kuyawusha phambili nakulo ngothandela le ndoda lena Andrea yambona lo mfana alungiselela lokudla aphethele izinkwa lezisihlanu yambona le ndoda lo mfana uyasibuyile kodwa uphethe izinkwa lezisihlanu nehlanzi lezimbili ayizange umkhulume seyaphuma uma ke sekufika kuJesu sekunesidingo sokudla so uyakhumbula Andrea uma akhuluma Jesu ukhona umfana lengimbonile bazalwane nayi indaba yami basifuna Andrea bekangumfundi waJesu Andrea bekahleli eduze naJesu ngithi-ke mina namuhla lihlombe siyawadinga emadoda lanjengabo-Andrea namuhla labahleli eduze naJesu labaliswayo lizwi leliphuma emlonyeni waJesu siyawadinga emadoda lanjengabo-Andrea bazalwane lababona izinto lo mfana amncane kangaka uphethe izinkwa lo mfana amncane kangaka uphethe iy'hlanzi lezimbili lo mfana bekangazi ukuthi ley'hlanzi uyiphathele sikhunji bengakho uyiphatheleni
uthi le Andrea Nkosi ukhona umfana lokuphethe izifo nezisihlalo. Siyabadinga bobaba nabomama nebantu labasha. Laba khona ebandleni. Labo labazawuthi yini ungathi lo mfana uphethe izinto zenkosi njengoba. Siyabadinga bomama. Siyabadinga abantu abasha. Labazawuthi yini umfana uphethe inhlanzi ezimbili zezakudla lesituku sonke nje. Siyabadinga bobaba. Labazawusheshe babone ukuthi hayi umfana ugcotshiwe. Ugcotshwe uNkulunkulu. Ikhona into lekhona la kubo. Ngoba yena useduze naJesu. Seduze neNkosi. Manje wena uliso lelimcoba kakhulu ekhaya. Manje wena uma uzala umntwana ngwena lokasika ngcono abantu abakho ukuthi lo ukhona uNkulunkulu labekile kuwo. Kunezindlela lokuyibona kulapho. So uyamthatha ke umntwana. So umletha kuJesu nalezi inkosi zakhe. Nkosi nangu umntwana. Unaso isibusiso sengisibonile. Jesu kusokuthi letha lapha lendlanzi. Sebayamnika Jesu. So uthatha lento lencane lomntwana. So wondla abantu lefanele. Siyabeswela abantwana bakaNkulunkulu labanjenga lento. Siyabeswela abantwana bakaNkulunkulu labanjenga lomfana. Lo wathatha ukudla ayiphathelene nabantu abaphathelanga yena. So kuphathele isituku sonke. Hallelujah. Mawula ngaphambili ubona kahle. Labalalele nalabangalaleli. Wake wathi umfundisi Kenani lapha eMathatsheni Shumayeli wathi hey lelivi ngilungisele lifike lonke bazalwane. Selongithanda. SelokuNkulunkulu alikhomba hayi ngilo lelisi kanje. SelokuNkulunkulu ngilo lelisi kanje. Mangifike ebandleni nalelivi ngithi ngiyalibeka. Ngicabanga lokuthi ngalendlela lengilive ngayo mina naleli bandla liyayiva ngayo. Nangithi ngiyakuba ngikhaza bomama ukushayisa abantwana. Hawu. Kusho ukuthi bomama baliva ngalendlela lelive ngayo. Liviki lonke ngilungiselela leli verse leli. Bakhona labadlalisa abantwana nje abanawo. Ngilapha phambili nami bazalwane ngibona kangcono. Labalaleli nalabangalaleli. Amen. Kukhona uNkulunkulu noma ke kukhona Jesu lakubekile kuwe. Kumane kuncane. Lokhu lokuncane lokubekwe la kuwe. Uthanda. Ngikho lokho sidinga. Sidinga lokho bazalwane. Silapha njena sizokudliwa ngelizwi laNkulunkulu. Ngikho lelo lapho kuwo. Amen bazalwane. Ngiyamthanda Jesu uyinkosi enkulu. Ngithi ke bantwana bakaNkulunkulu namhlanje asambeni siyohlala ekhaya
sihlale sazi ukuthi ukhona umsebenzi uNkulunkulu lasinika wona kuleli langa lamuhla. Sigotshiwe bazalwane. Onke lamaviki nje lokushunyayelwa ngawo kithi siyakhuliswa. Asikhuleni-ke emseni weNkosi Jesu. Amen. Singabi bantwana. Bobaba, sondelani uNkulunkulu. Nizawuziswa kangcono izinto zaNkulunkulu. Bese ngiyayithatha lezi zinto zaNkulunkulu. Senikhulisa thina phela labancane. Sikhona nje bazalwane, siyadinga ukukhuliswa ngiyini bobaba. Impilo yethu iyafuna ukuya phambili. Amen. Amen. Bengithi-ke bantwana bakaNkulunkulu namhlanje ngiyanimema ngimemela ekukhoneni kwenkosi. Ukhona Jesu, uyinkosi, ungumsindisi. Udinga lowo omncane ophethwe nguwe. Udinga ukwandisa. Noma wena ungakukhoboza ukuthi wena uphethe kunye kuphela, ngikho lokho okudinga uJesu lapho kuwe. Jesu ufuna konke. Ufuna ukukhulisa konke. Ufuna kodlathini ngawo. Noma ukukhoboza wena, Jesu lokho okuncane lapho ufuna kodlathini ngawo. Silambele konke. Sigezele kona nje sizohlala lapha. Cela kuthandaza. Hleli wami uya. Hleli wami.
sibabona abahamba phezu kwelwandle njengaJesu, sibabona abavusa labafile baphile uJesu Kristu. Uma ufuna kwenza kwenzeke, Jesu ukhona. Hallelujah. 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 Kwezolo kwenamuhla yebo ngizobona uthembekile uthi ngizawuba nawe. Incwadi yesambulo ithi ngambona wayephakathi kwezinti zezibane eziyisikhombisa. Lo wabonakala esithandweni somlilo uhlala phakathi kwawo. Unabo noma nini nanamhla ukhona. Awufuni ukubeka lokulise esandleni sakho na kubeke, uzakubona nawe lolo kubekwe esandleni sakho ukuthi mina kuzakusebenzela, kuzakuphumelelisa. Beka esandleni saJesu Kristu. Konke okwami enakho ngikunika uJesu. Jesu Kristu umsindisi wethu. Baba wethu
sikhona sisaphinda uthe sikhanya wathi sikusawona yenza ngokwentando yakho Baba wethu ongcwele uthe Nkosi intando yakho yenziwe ezulwini wathi yenziwe emhlabeni sithi Baba nakuqobo lwethu sifuna Nkosi ukusebenzisa sibe kulabo uNkulunkulu wethu ongcwele labenza intando yakho siyabonga sibeka ezandleni zakho Jesu Kristu